Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum туғандар. Сіздер менен Руслан Сейітқазиев. Туғандар, біз азыр көшеде Баткен облысының Баткен шаарындағы мал базарында жүрөбүз. Бүгүнкү число боюнча 14 июнь 2025 жыл. Туғандар, біз сіздерге бүгүнкү күнү Баткен шаарындагы мал базарындағы козулардын, койлордун, кочколордун, жылкылардын, уйлардын коозунан келишинче бааларын билдиришке аракет кылалы. Туғандар, ушул коз сатылды азыр 14 миңге. Kaçtan oldu? 12'den kemi var. 12 binden kemi var. Soda boğan jeriçi? Soda boğuyta. Tak. Kaya satıldı bayağı? Yok. No tak. Murat abi nasıl satıldı? Nasıl? No. Maşra sezgi oldu berbe. 49'a satıldı. Ne kadar satıldı? No. 49 mingge satıldı adam. No. Kozulu koy. Koz mi? Koz koçkor eкен 49 mingge satıldı. No 20 ming soda oldu туғандар мынау. Жип байланған тоқты. Қоз сатылды. Туғандар ушулардын шеректерине 17 миң 18 миңге чейин саттык дейт. Булар 15.500 сода болду. Булар алды 18'de satıldı da. Каяктын козлары булар? Каяктын козлары? Бозадырдын козлары. Азыр булар сода болгон жерлери канчадан болду? 16,5 oldu. 17.800. 17.800 чейин сода болду дейт туғандар. Берген жокпуз дейт азыр кучудар. Мына карасы канча болду мына семиз? Канча болду ушул? Канча дедиңиз? 16 da atarız. 16 миңден. Мына туғандар. Bak kızlarına kışken. Ben bana ekran biri de. Kança бердиңиз? Ашыла, сүйлөңүчү. Айтып көрүнчү бир. Kaça verek? Ана карман колду. 16 миңден айтылыш экен туғандар. Козулардын. Багын бар үйдө? Жебеттүр. Када болду? Кийинирага. Канча болду акса козулар? Канчадан болду? 13'ten düşüp veririz. 13'ten kemi var ha. Pazar boğan yerler. Pazar bol elega. Pazar soda bol ekti. 13 bin kemi var. Şerikler boldu. Şerikler de alıp gitti. Kaçtan satıldı şefteri? 12'den satıldı. Şefteri 12 bin satıldı. O karağında sel kattaraqları. Kaçtan boldu kan? Selamun aleyküm. 11 minden. 11 minden soda boldu veriyordu onlar kozlarda. Bozlar 10 şehrinden böyle bu. 4 var. 13.500'den soda oldu vergen yok dedi onlar. 4 arasında. 13.500. Bunlar 11 şehrinden bu. Vergen yoksuz. 11.500'den soda oldu vergen yok dedi onlar. 3 arasında. 14. Yaş ortalığı falan koyken 14 bin soda oldu. Vergen yoksuz. 14.500'den soda oldu vergen yoksuz deydi. Kozulu koyla kaçtan boldu aka? Kaçtan soda oldular? Kaçtan soda kıldılar? Koz ismi kaça? 25. 25. Koz ismi az soda oldu oldular. Koz ismi 25 bin. Aka mına karan koz kaysı? Mına karan koz kaysı? Bu sarı kara koz. Koçalar kaçtan boldu kan? Kaçtı bu? Nos, çekedeki. 65 bin. Ortada uçu. 60. Uçu. 40 bin. Soda boldu oşanda? Eki oşunçuna boldu ha? Na 40 bin kemi var aşında. Na kozlar tuğandara. 13.500'den soda boldu. Eki o kança oldu? 9 ama. Eki 9 milyon soda oldu ha? Tuğandar na kozlar satıldı tuğandara. 15 binden satıldı duruş kozlar. 15 binden. Yaxşı kozlar eкен. Kayra bas kelsin satasız mı? 15 milyon alıpsız özünüz. Satılbaydı. Satılbaydı ha? Егер de bas kelip bolsa номеріңізді қалдырайық дегенде YouTube'ға. Satılbaydı ha? 13 milyon soda oldu tuğanдар azı kuçudaçı. Uşul kozlar. 13 milyon soda oldu bergen жоқ. Kança baş? 12. 12 baş ha?
Туғандар мына Афган чунақ екен 28 мыңға сатылды туғандар. Құлағы чунақ екендағы 28 мыңға сатылды базарда. 15.300'den туғандар. Тоқтылар. Екічке тұтқандар 15.300'den сода болды. Есі берген жоқ. Серге қанша oldu? 12. 12. Қанша жастағы? Ben yaşlı. Bir takadım. Abi takabı. Ne oldu? 73 mingga o'sha qumajini olib turganlar. 73 mingga. 40 mingga olib turganlar o'sha qumajini. 40 mingga. Bundan qancha olgan sen nasib? 60 mingga berib beribdi turganlar o'sha. Nima sen жалгыз o'zi? Жалғыз өзі. Arda. Torpog'i yo'q. Suvay. Suvay. Bergan jo'qsiz 62 ga. 62 жарым. 62.500 ga berib beribdi turganlar. Najin. $133.500 ga o'sha bağlı uyda olib turganlar. 133.500 ga. Bunda var torpog'i. 95 ming. Xalos men. Jashi pensiya olgan. 5-chi tuğan ha. Noch. 107 ming bo'ldi ekan ular. Beryapti sodotlar 107 ming. Xalos oldu. Tuğanlar biraz şaşırışraqlik. Sizlardan kechirim so'raymiz. Birazlar bozorda video tartib qo'ydi tuğanlar. Negizde erteyle kelgan edik. Buyursa davam videolar chiqarib turamiz. Biraz şartqa baylanışlı bo'lib qoldi tuğanlar. Bozor negizde shunday senada bo'lib tatganda.